General Secretary, Professor Soro lo, alang ni pangso soro, APSL After CIT this, sel we pan. will have Nili tumhan, tumisan aram ng katukon. certificate Nili tum tiningan issue tak KK program Commission de lo APSL si hamang from kati the kati lo. APSLC Central Committee. Singason, That konstitusi is, pate borjana pilong those lo. who have Nili tum 10 presiden children penon and pacun above kon lo. Tapen pacun bekpo. for their Tapen non cek contribution to kon the bom lo. growth and development Nili of our tum tribe. non So, katok beta APSLC, akhir other than data the betang Jai katok Kathar, presiden anang has pati initiated dun. this scheme and particular program Idam tang to ruben tani encourage itu our bikin tribal atas presiden family bom. to Nili grow tumane more children kaprek in the tentang coming gerap days. bukan pakai So, hati. now Orang our dia hanya Honorable dumes Chief, ke bang. Sir Heklong lo bom. Professor Idam Sajid tang Kapoor hut BJP will tu address what angkonan the APSL si tu eight join lah bro. APSLC Foundation Dikit Day. heklong lo gitu, kadang be hajar amunit heklong lo gitu. APSLC Lasi jong hele tangka maha perle rada pan chong fujo bai le han kota be hala tu be APSL si ding situ. Inglong so karbi adring api ke laksi metang lasi metang regional party naik ke lahelo kai longri jo party te APSLC hello emprek banji te APSLC hello keje ke biaso to manlungi betai APSLC hello udale se thai APSLC hello ili to mahan ahok pet ang than ke ili tum akaching hon sar man peng ke domang alangli jai kathar hello alangli nangat han 6 jula joine si pinyani antak kat dom kami sapi sap so jang kibikit sakle mang phala chini lo 6 jula pilo emprek kupilo kupure kupilo patak kat do beta chini lo lasi ili tum ke ahok pet kat somri kat do beta chini BJP ke bai velo never come back lato me konon boy ang par ga velo lasi non lang se ili tum khai longri ili tum lang se che song ke bunang iklai do ke bunang ili tum ke mang sunan kat do beta ili beta kat do be pada pati kon kardong khai ke cing kon kardong pati